Muthenya wa President Uhuru Kenyatta wambiriirie kigomano-ini kia jumbe ya kiama kia DP nyumba-ini ya ufungamano kuria atugiririo kuruira giti giake githurano-ini kia mweri wa kanana. Atongoria kiama-ini giki ni mamwiriire kumwathira kura kuma kuri arumiriri aothe handu hothe Kenya ya ruma. Ukipakuwa ukimaliza ukoka wakumbuke hawa, kwa sababu wako mashinani kila ward wakisema Uhuru tena, Uhuru. Akigathiriria ikinya riri, President ni eranire kurutithania wira na kiama giki. Ni ateterithirie bata wa kuhea Kenya wiyathi wa guikia kura na njira ya thayo utakugia mundu kurehe thogothogo. Tuwahubiri umoja, tuwasema ya kwamba lazima tupambane na ukabila, lazima tumalize siasa ya ukabila, siasa ya kujitenga kidini, na tujue ya kwamba Kenya hii yatuhitaji sisi wote. Na ndipo sisi siasa yetu sio ya kutisha mtu, sio ya kushurutisha mtu. Tuwataka wa Kenya waamue. Thuutha ucio mathaini ma miaraho, President ni anyitanire na amemba a kiama kia Labour aria makugomanite nyumba-ini ya Micemanio yake ya ICC. Guku amukirirwo ni urugamiriri wa kiama kia Labour matongoretio ni Dr. Julia Ojambo na mubunge wa Budalangi ya Babu na Mwamba. Thutha ucio ajumbe moya mweke wa gutugiria President Uhuru kuhuranira giturwa giki ringi githurano-ini twerekeire. Gacombere ka igongona riri kauma Uhuru kunegero certificate ya kuga kiama giki nikimuheta tigiti yao gwetha upresident ringi. Akiaria kigomano-ini giki, Uhuru ni okereire mungethaniro na njira nene ya kiuga wakorwo ni meitikitie mathie githurano-ini mategwikira mikana. Don't divide this country in those zero-sum term games that it is either me or nothing. When people stand in front of thousands of innocent Kenyans and you say that unless the court rules in this way, we are not going to participate in elections. Why is it that justice is only according to you? What about justice for everybody else? Haki ya wale wengine wote iko wapi? Ati kama haitakuwa hivyo, hatuta participate kwa uchaguzi na kutakuwa shida. Unatisha nani na unatisha Wakenya wenzako? Ikinya ya ciama cia DP na Labour kwanirira kurugama na President Uhuru Kenyatta githurano-ini kinene giukite ria hota guteithia hanene hariwe kuyukia gicunje kia makiria ma 70 gia kura iria aratanya gukagia niguo aiyukia utongoria wa bururi uyu ihinda-ini ria miaka ingi itano yukite. Ngiribotera Inoro hwaini, ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi.